mapay. Nagsapa ka manan anak karubwat dyan, papanamanan. At na seminar mga opisyalis ti barangay. Seminar kaila seminar. Saan mo naman ay nayunan ti swintuyaw at pampandog kayo lang? Ay na, aguli magkakadiipang. Paset ti trabaho mi dayta. Si kamo ilati rumaniklamo. Jakto pa agreklamo. In-enjoy ag tag-survey kadagiti kabaranggayak. Agraraman ka mo nga may ngagbalin nga opisyal dyan, Di mo mo iba ng data. Agtal na ka man. Di la sasawa mapakbakitan. Nala, mapanakit din. Ikaw nakitibalong ko akwarta. Tanay, awang ko kwartak. Kasi agdawat ka manin kanyat. Kung dirimit kay tiswildom, ngam alaang mo lagayam. Laki din, mangtigkan. Nagaduman nga ibagbagamaw. Darasam kayo ni, aldawang. Kitain niyaw, nagita as-asayaw. Tanay, ang rugit na nito'y sabaw. Nanang, sumana umanan na ang tiipang. Agung-ungot man na ni Jisango ti balaydan. Yan lalaki din. Ay, awang nga roda. Adaman siguro pang pangaganan Kapay kami na niyo italiida. Unay mo't di takabsat yun, nanang. Basit lang makita na umdasan na pagtabtabaawan na. Kasta na nga roday ta nga ikit yung anak ko. Sa balay, di ugali na. Kaso kayo. Naimbaglahangan na ta saan kayo akas kanyan ti ipang. Agduma mo't ti ugali yung nanang. Yung abay. Ay, Jackman amaw. Ngam sa bali nga mainti di makkulan na. Tay nalati ikit kan ulitag minaantin nga ipang. Idi basit pa ay. Iso akas lati nagibidan anan tiyaw. Nauyong nga min nagitinang tagibi kan wana. Iso siguro ati timawidan na. Ay, sapay nakararsagid. Ay, sigud na kada akas jay nanang. Wano italabi makutan. Ay na, sigud nakas jay ti ugali na. Naturay launay nan tiyaw. Tauray iso ti buridak ming agkakabsat. Kasla iso ti inaunatan naturay. Iturayan da kami akakabsat na ngayon inauna ngam isaw. Abay, anya nga oras nga agsirsira ka dito istormo si Kapilar. Alas 9 ti rabi ante. Iso mula nagariwawa kayo manan idirabi Diyak makaturaw. Nasapa mo tapimanaw dagitay bisita ki dirabi ante. Alas 7 apimanaw da. Wait, nga malas 6 ti pamaturog ka. Diyak kayat ti madisturbo. Uray kumamuno saan nga aga-asidag ti balay kayaw. Ha? Ibagam ka dagita nga customer mo, Tawan ti ngumalaw-ngaw iti alas 7 ti rabi Sa paam ngamin ti mangirikap dito istormo Alas 6, wano alas 7 mangrikap ka. Nasapa unay mo ta ante. Isupay mo ti mapaglakwak iti duawan no talo nga oras Sapay adupay taggatang iti kasta nga oras. Kan may sa alas 9 mo ti curfew tayo sanaya. Makaring-ring nga raw dagiti customer mo. Kan amuyaw, masapsap pati pandaturog ka. Alas 7 maturog ka. Pasensya kayo na ante. Ay, di kay agpapaanawa Pilar. Laglagi po nyo akagkawan jay asawa. Uray ka anakan ka. Talaga apagmultaan ka numapunwana. Ha? Apay, asino kada kayaw tinagiwara iti supot ti sabaw di ta kalsada. Apay, naglaba kayaw di ta kalsada. Kay, asino na rod? Nagawan ka na babay niyaw. Day tala agiwar-wara ti paglaygan niyaw. Ha? Ante, ang mga no naitayab idi nagbagyaw. Naitayap nga. Talaga kit di nga tinatangkan ti ulo na dito'y lugar kayaw. Ha? Binitsure ko mo kidin da jay angaw case. Impos kon iti pisbaw. Mangir na dyan nagiwaray ti da jay. Malmay si ti bain. Kitain niyaw, da kita pagok o kisan niyaw.
No awan makita yung abasuraan, ibulsayaw, dagita abasurayaw, saan yaw nga iwara dita kalkalsada, nagalas akitaan. Nawatan yaw! Ha! Dapay agrugit-rugit ang manok iti paraagan may. Kaawan mo't bulaws ang manok may. Ipupukyaw dagita manokyaw. Ay! Nagpabangset ti rugit da. Nalalalala! Agawid kayaw, nuawan araramidon yaw dito store. Di kayak marmarites ditoy. Kayaw, nagawid kayaw. Taing kayak dalaw si ijay babalayaw. Daita ka ti paglaingan yaw. Ti mang chismes iti padayo tao. Yanyasan no? Sarsaritan yaw ti liklikudak. Mariknak daita. Nan, pautangan nakman iti asukar ken kape. Pila. Bayadak to no, agswil daw ni Uncle Mau. Why? Abay, anya matimbagbaga mi jay istoren aya ipang. Apay manin aya, gusto mo't nagitimbagak. Pagsayaatan ti amin, sana ya. Nagpakalaing kamanan ang nagsao-sao iday. Di ka lagbaing. Awan maday nga imbagak, Janong. Pagsayaatan ti buong barangay ti imbagak. May bayadan ti kasyan, gamtay ag marmarites. Kaya mo nga raw, mailaukat ka na gijay marites. Ajay labiyag ti padada at tao ti sipsiputan da. Ken pagis istoryaan da, ha? Saan akas tatiket ko asawen? Ti puntok. Ket di ka kumagpakalaing amang manmandar ka dagiti kabaranggayan ta. Kasaan ka nga opisyal? Ay, opisyal ka mo, Jano. Kabutang mo nga may dagiti pasaway akalugaran ta. O di siyak ti agsaaw. Isasawan ka, Jano. Ado nga ron ti kontra ti kastangar aramidem. Ket may saakditan. Na. At nay ko. Aping agkatos ka ay. Asawa nak, Jano. Ngam kontra nak. Nagalas katikas nga aramid maun. Jano. Tultulungan kalagarudan iti trabaho. Kas may sang opisyal. Ngam! Kas kakakit din. Basta tanangem ti panagsasaom. Tama ka pasakit ka itirik na. Adaw, dagiti masaksakitan iti panagsasaom. Di ka agturay-turay. Tawan karbangam epang. Sikan ti sasawan dagiti tattaw. Nagalas ka no tugalit. Ay na! Sa wundabi na kayat dasawain. Awan bibiyang ko. Bayam! Ta agranak to akagawad. Tapno at danton karbangak nga agturay. No at damang ibutos kin ka. Hanyat ko na! Ay kwa, kunak. Mabayag pa iti eleksyon. Nay, nagsaba ka mo nga gwalwalis dito isangot istormon in San Pilar. Ay na, wanta narigat ti maiposi ti social media kasinsin. Amumatan di ikita, nanti ipang. Basit lang makita na ipusnan. Ure ukis latikin di makita na ipusna. Kapag sasawan na iti social media no asino tinagiwara iti dayjay. Ay, wan nga rod Oo na ikit din dayjay nga ikit mun aya. Ikit mo ay insan? Alay, wan. Ikit ta, dua. Ura yan niya pa iti ugalin ha. Ikit talat talay jay. Wan nga rod Numabalin la kumasukatan ti ikit, inaramid kon. Ala, paspasin siya amlatan insan. Tamumutin ti ugalin ha, insan. Talaga siguro kasjay na. Aging gataing gana. Nanya lang amin ay ti pakasiksikuran na. Basit la makita na masikuranon. Sabi nagbigsa ti radar ti lapayad na. At dalamangag na nga agkakatawa dito istor ko. Sungatan na kun. Makarangrang ka no. Sana bagay ti adda ka arubanan kasjay. Ti bagay kang kuana. Gatay awan matataw alugar insan. Wan nga rod Mapanla ko mga rod agbalayan ni Bantay. Ije tapaw ti bantay, ta siguradong awan ka aruban na amang rengreng kan kuana.
Dagitay tulaw, unit ibilit ti mangmangagnan. Ay, mahay bladak sa manan no kastoy lang. Mala, bay amo ninsa. Sika ti marigatan, no tutupam ti kaskin ni ante. Bay amo. Nay, ada kayo man nandito yung store nga agumong. Da kayo ama marites. Talaga puliyo ti chismosan niya. Saan mo ka, nanay? Saan mo't anga? Kitaan nyo man. Agkakabsat, agkakasinsin, kun agaanti kayaw nga da dito yung store nga agchichismes. Sinina na kami lang, nanay. Sinina na kami lang. Agin inanang. Anya kumamot nga iti pakabambandugan yaw. Keday talamang sarsarita iti padayo at tao ti pakabambandugan yaw. Imbes ngayon kayak mula itinatang iti paraangan yaw. Tapno addan to apitin yaw. Asidaan yaw. Saan? Taon unaan nyo mo iti makichismes. Na, kitaan nyo di paraangan yaw. Nagsamag. Di yu pa'y amaw adalusan. Hala, agawid kayaw. Awa nag-istambay dito yung store. Saan nga istambayan dito? Ita pagkatagan di store. Saan apagchichismisan? Nawatan yaw. Apay antian niya man ti basol kon. Di mo nga minipalubaw sa pag-istambayan dato'y istor mo. Pagchichismisan na, to'y tersinam. Pagbalbali na masadot na gitigat tao, tikas na nga raraminaw. Kat alangan mo tapagawidok idaante kat gumatang da nga road. No, nakagatang dan, papanawa mi dan Saan mo ta? Awan karba nga kamang papanaw kadakwada ante. Ay, adakar bengam, ta istor mo nga rod ditay. Suratam dita sangaw, iti bawal mag-istambay ditoy. Kunam Anya? Ay, no siyak ti masurawn. Ipasurat to istor mo pilaan. Ante? Ay da, lumanabas mo day ta mo to siklaw makarengrang. Ha? Ay, kanyat kasurun mo pa. Day dyan nakamotor Ha? Patasin natin lumabas managtaparsa ka talaga. Lumanabas ki din. No limabas kumamot iti na minsan, wano na midwa ka, husto kumamot na. Ay na, apay aya apati dagit-takit pa kasi kuram. Kalsada nga raw, natural apag nantilugan Why? Kaslada mang sursuraw, lumamnabas da, makarengda. Na. Kasi da, nagsublimanan, payman. Ha? Ay sus, apay nga imbarsak mo tibutas ko nga. Naimbagtasal mo ang napuntahan. Bagbaga ang nga dagita masakupam. Tiyan, awan pa'y serbi mark nga official ti barangay. Tadi mo maiturayan dagita masakupam. Ala, ingka ka piduta lang dyan imbarsak mo abutas ko. Tausaran, anda pa pala. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. At daman impos ni anti ibangan iti social media, uncle. Hay na, mas pasensyaan nyo nantiyo, balasan ko. Tauray bagbagaak, jak maanawa. Apaan nakno pakibiyangak iti aramiden na. Ay, unay mo't ni antin, naguyong. Ado ti manggurgurakan ko na dito'y lugar tayo, uncle. Ala, ang mga no maapektaran ti kinaopisyalyo. Ang mga no di da kayo ibutos inton pa nagbubutos manun. Sa labalay, tadyak to agranan kanakan. Kababain mo't ngaming arabiden ng tiyaw. Apay, di da kay denggan no bagbagaan nyo, uncle? Saan nga rin pila? Apaan nak Siyak tagbalin adakas no bagbagaak. Iso ang paypay akaw. Ay, kaasi kay mga rod, uncle. Awam mga min anak yung. Tapno adda ko makadwayo amang bagbagakan nante. Mung garaw, di ka ngamin na paraburan iti anak kanakan. Mamakmot ni nanang amang bagbaga, tapaan namot. Kasjay na nga roday jay nga antiyaw. Bakbakitan aman nakiapa.
Ante, anyan sirsiripin yung dito kalsada? Na. Sino nga ta, di akin lugan iti limabas dito. Nagaso man, nagasgas mo to, to'y siminto a kalsada. Tay siguro saan ang makasang at itayagsapan ti. Nagalis mo ngamin. Akin lugan nga ta, dadaulin da mo iti kalsada. Gagangay nanti, ta nagalis nga road. Di da mo amaw ti agmanihaw. Kung di katang da kami iti lugan da ko, di da mo amaw ti agmanihaw. Agraraman da kita akaaruba. Ha? Kita umanay, wow, nagasgasan to'y kalsada. Tugot lang ti pilid day tante. Sana problema. No mga men, taag titinulong kayaw, nga dalugan na amang dalos dito'y kalsada tapno saan na nagalays. Kanayon mo tamadalusan day tante. Talaga lang amin ang nagalays. Ta tumanudo ka nga road. Ay, makapasikaw rakin kita ay. Dadaulan da mo ti kalsada da kita akong dilugan. Agraraman dan tumo ngamin ang maadaan iti lugan. Rumwara kon bakit? Tain kampay agdalaw si kalsada. Adda ka nun natumba akayaw. Ha? Maday di daw ka. Nakuyata na. Di. Apay, anya nakapuyatam. Pinuyat na kaya tumanaol nga aso ti kaaruba iti rabi. Nariknak day jay. Ngam alas 8 la iti rabi day jay. Una, ngam kaimimasan ti turog. Noan niya lang nga ta ti taataulan da kita nga asaw. Da siguro pumanag na iti rabi Iswa tuman na ulti aso ti kaaruba. Gagangay na taaso nga rob. Di agtaol. Di na pala kami ilakaw da giti asaso da. Iparit ko mga men, ti barangay, ti maadaan iti aso. Ta disturbo laeng iti turog da kita. Kano agkagat da. Ay, narigat, ti marabes. Iso nga ron ti trabaho da. Agtaol. Ay, makarungrang. Iso nga inlako kon da giti aso ta. Tamarengrengat no agtaol da. Iso nga ilako da kumamay, dagiti tarakon da. Di mo pakibiyangan dagiti karoba. Takayat da nga dagbantay iti balbalay da. Nangrunan no kasjay nga da papananda. Kitaam ka data. Awan bantay ta. Tainla ko bantay. Makarengring da nga road. Naimpagpay ko niya baboy at araknan. Nasadala agunay numabisin da. Nanang, kitaan nyo ka din ni Auntie Ipang. Ha? La, alaladan na mo di parangan da. Kitaan nyo anay ha? Nagngato di mulyan na kayo. Ay, wala ata, igalot na siguro di taling ay gam na. Apay nga tang alaladan na di parangan da. Ay, ada siguro sumsumra ka manok, wano asaw. Amumutan day tanga ikit mo. Di na kaya't nga da dumayo adingwan iti sularda. Uray pa'y tao. Dandani di na kaya't nga umarubayan kan kwa na nanang. Ha? Ala! Ay! Natinag na ang tinanang! Ay sos! Ay! Oh my God! Itatulungan anak ko! Anday ko, barikata na kong lakay. Hidak ka mauladan. Pasit lang ano sa bakit? Umayan ti pangiluganan miking kaamapan iti ospital. Ay, apo. Ay. Ay na! Nagngato tinakatin nagamanang! Nutilan to bara aramidan to'y kabagis mo ipag. Tila ul-ul yun na. Anay ko, marigata na ka talagan. Tsak makapagnan dyan. Nusab nga raw, tagturong kanon dito itilugan. Sa nabali, tabagkatin da kanton nga ilugan no madamdama. Andiyan ko na dalakay. Malandukan ka no tibukot kan sakam bakay. Anya, yun na yan. Nuka, no abim makita.
Iso mati pa nagadisgrasya iti kastoy. Kat ano sama, tabasol mo mo laang. Lakay. Di ka pala makapag na. Kat jak amaw, no kaano ang makapag na ka manan. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, kastoy kaanakan. Sana ka makapag na nakaidalatan dito'y kamaga. Agpapigsa kayo, ante. Magiabanak, naipagmantay may kayaw kakaanakan. Buwan, ante. Tain niya ganda kayo ti pruta sa kanan nyo. Kan adapay tinapay kan gatas a ginatang mi, auntie. Ay na, agiabanak, nagsasaya at kayo ang kakaanakak. Huray ka na yun kayaw nga ung-ungtan iti kalabas. Nasingwit kayo latakan niya. Pagawalundak ko ma. Agpaimbag kayo kit di, ante. Agpapigsa kayo. Ay, wen. Talaga nga ikarigatak ti agpaimbag. Tadyak kaya tinakadalita ka na yun. Kakanakan. At tuyon ti kanam ipang. Mangangkan, tarumwarak metten numadamdama. Epang, mangmangagnak, mangangkan ko na. Nagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ay, pampanunutak lang. Tinararamid ko iti kalabas lakay. Ha? Naglablabo saksa. Adaw tinanggura kanyak. Gapo iti nagalas nga ugalig. Ay, saan kaya marumbag na jay? Nasayaan ba? Ta napanunot mo day ta ipang. Day ta ti ururayak nga ibagam. Ti panagbabawib. Ay, pasensya kan. Mamiris ko itan. Dagi jay abindot ka. Dusak siguro na ito yan. Gabaw iti kinatangsit kaw iti padak ataw. Mala. Parang sa kanak, tanaamiris mo, ti bidot mo bakit? Kat apaman nga agimbag ka, di mon subyan ti sigod nga aramid mo, weng. Wine. Promise. Agbalbaliwa kaon lakay. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdelsutan iji barangay hall, darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay, hanan, kababain. Hangko kayat nga mamuanda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti bagbagam. Iso nga agruam na dyan amang kabkabil kan ka, tabay-bay ambot kami. Alya ko man numamanda. Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan ti magbagbaga kanya na. Ngamahan pa nga tata, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo, mat. Kasarita yun to, ano, hanan nga nabartak. Ay, Rufo lakay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Nagalaam dita. Binulod ka o ni Rene aka-anakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpacharmingam a babae. Agtal na kamamad, tilibag pagam. Diyay manugang mo, ti isag sagana. Ha? Masapul nga agpadakilak iti masal. Tapno pumigsaak. Kan tapno agdeng kanyak di manugang mo. Kapo siguro tanakot nga. Iso nga isi-isyan na kalaang na dyan unaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod Isa masapul nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bay. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon.
Ibagatakit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramiden tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti aramiden da jang anak mau. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matapagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas dya nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. No mabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi paam. Inal daw asermonam takno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbaga ngam awan melata. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod taramidan tayo itangay abalayan. Napagnumuan mikin nila kay, nga apay no pagsinaan tayo pa'y laida. Ah, no day tati solusyon, sige ah. Agsila nakit din itag nanayaw. Taawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod ah, kasarita tayo dagiti dua abalayan. No siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Bakit ang dekas tangaramid mo, Nonong? Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakkel ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Why? Lasay saya at nagsina kayon. Kapag di mo kabkabilan ti anak may nunong. Apay lang alamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko ana. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, husto daytan. Iso an naumbong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nuno. Manjakon, makisinakon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kami ananang. Kanayon matlangan ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo, Ay, Meron. Apay, anyat mapasmasamakan ka. masikugak tatang. Anya, ay, asino ti amat asikog mo ay? Kat ni Nonong sino kumapay ngay? Nakarga anak mat gayam idi sinina. Anya, ay ikit kasanuray ta. Mangtad iti suporta ta sikog mo. Aging ga makapasngay ka. Kan aging ga iti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat kunto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtad iti suporta. Nay, papanam Nonong. Ape nagimpaki ka. Inak ang trabaho di syudad na nang. Kanda pangisirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngam ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tagdan putot mo. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Veron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wala, nagyo na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron Nonong. Engkanto mamang tadi taramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayan. Nagsina kami nga rudan. Wen ngam ja anak mo, di kayat ko asawan. Suportaram Tano di maramidan ti kasta amangan no'y darumda ka. Ala, mang tidak to. Ang putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan
Asino pa'y kumati-amati sikog na nga, no saan na sika? Anya tamok no naglalaki. Ay na, nakargaan ka no, di nagsina kayo. Di na mo ama sikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay ito itid ka na kawada. Tadyak kayat yagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyo. Kaya nagrubwatak matla na madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki timpas ngay mo birawn. Uray maladaga paylaang. Madlawan akarupro pala uray ni Nunong. Sa pala kumaa. Saan to nga umala iti ama na anabisya. Tatang, ime ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita tay apo kumiitay. Awan mat intern na kwarta. Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak ni kanya na. Uwan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan? Idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang mrimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan mat ni Nunong iti balay da. At dan sa itay surat. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Di na out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kinibiron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di ka nagawid meron. Kailiw kan. Ni, nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di ka nagawid, wan? Nonong, Lipatan tanti na palabas. Mga barwanan tamanan. katkas anon nga di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayang tanana nga. Di ka nagawid ha, para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta danana. Tapno, aday gatang na iti gatas jay anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Biron. Apay awanan plano nga agawin. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko ka. Maladaga pala ito'y anak mo, pinanawa mo. Agbiro ka nga ron iti trabaho ka itoy. Hanga balitag pauit kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan? Nagpromise nga hana ko nga kapkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige, taglutak pa tatang. Uy! Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada. Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wan mat ka di Diamok ngamin ka nagnanayon at di pa nagsina da. Saan mat ngamin akas karin lakay. Nang runa kat nagkasarda kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga rurata nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unaw. Ang mga numadamdama madungiran man rin dyan anak ta. Saan mat siguro lakay. Apay nga tadta ka lang nga sumangpat, Nonong. Di ka man sumanao biron ta napulot yung ulok. At nakalaban ko. Rena, bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan nakmat nga mang urore kanya. Punak ba na di ka sumanao? Anay ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot yung ulok ko naklangaruran. Na may kankansan Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni Tipules. Padasam Nonong. Awan pelim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw.
Ungtan nakamat lang tilandli diti kasta nga raramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaloy mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahangkang agpanpanunot. Di ka pala sumar na nga sumanaw. Ah! Ay, imbulangit mo matantilamay saan kan tugtugaw. Ay, sobruman ang tibagtit mon. Wala, agsaw ka pa, Peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si Karte bulagit ko. Hindi kasan. Masapul nga may tarayak ni Nunong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kamusta ti panagnaid mo, hindi sudan, Peran? Kunak no nagbalbaliw ni Nunong. Ngamahan mo't kayap. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan na. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan na pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga ay. Loko nagtumot namin kit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayaw na kalat basit na mati kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa ko na dyan nga tao. Agtalinaid ka nga minan dito'y balayan ako. Ipamay-samkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da di anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro. Ngamlakay to. Wala nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinakon. Nay, pero nanakaw. Apay ngagbakbakwar ka. Agninawak, nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kan ni Nunong ijay siyudan. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man ang asawam, Nunong. Nakaala na nga iti sikog na nanan. Kurt, asino pa'y sika, siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Basta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumat ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kigkig tutam, nukas dya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laang. Ay na, kano ngagnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manen. Diyak mo't mabali na paayon ti awis nagiti gagayim ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin na pader, lamisaan kan ridre daw. Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, nagiti gagayim ka o, no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa ya bakla. Ay, manjak mo ta. Kan ambangan nuliklikan da kun agayam, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayam. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayam mo, wano di asawam kan ti anak mo. Napatag kanyak jay asawak kan jay anak ko nanang. Ngam neveron tayan ti problema, tatalaw-atalaw. Verona nako. Sana gaputan na ka anak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan na nang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ana nang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pong kumaakan na ayon tibilin mi iti amamken ka anak ko. Uwan ka di nanang, promise.
Ron? Nonong! Kung naktupay ka ta si Kareta. Kaano pa hingag trabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, Nonong. Paggigianam nga. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lang mabae na makipagnanad kan ko na. Umay ka ni di boarding house, tayo di pagnadam. Ha? Lipatan ta kuman kinapalabas. Agpin na kawantan biron. Mga barwanan tamanan. Manja ko, Nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw akon, promise. Di akong tumimtim iti arak. Amom, pumintintas ka man. Ha? Lagi punta ka di agin inaram tapay lang. Ino, kaslang makikilig ako mo ng sigaw. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. Saan man, makapakilig no may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga rodan ta baka makita naktibus ko nga makaisi istorya kanyam. O sige, urayan ka no malamuan. Anak kayat mo sinaan tayo so tirutwag. Oray kumpormin. Si Kati bahala. Awan manay. Indanon man day anak maon ti bagi na ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat day dyan, Nonong. Ngam nakiden naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na di nga anak mo. Ito nagapadaman sagsangit-sangit. Kay kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duwan ti anak na. Duwan ti aw-awir ta. Isurot mo kan kuwana na iti anak na. Tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot na ganyang agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anya't impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami balayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mo. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga ay dagiti putot na. Sapay nagbabasit da pay lang. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay na iti masapsapol na. Wan abalayan. Yay, ang bakbakwar ka manon, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manan anak ka. Asino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong. Kasano dato yan ngay? Talon ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang amin iti dinanak at sininaam lang arunan. Ay, mala. Aklunan tayo latan kasi pupuso na ita. Bindisyon na ita. Di ka madanagan. Kabayatan na napiksa kami pa iti inam. Tumulo kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyamanak tatang, nanang. Manang Bianang! Hello, at timanante kayamyo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas Manang Bianang, ganti original nga kindrama iti Biag ti tao at drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Loisa, saan napod na nagan, tintay idrama. Ngam sakbay na makablawa mampay amin na Rimando family, from Bless Rimando iti Benguet. Respicio family, from Sandra Aleria.
Ken Esther Draculan from Pilar, Abra. Kastimanti ko na ni Kabsat Loisa. Dear Manang Bianang, kapada sakit ibalasa nga ti padramakan ka. Sana panagpalastog ngam napintasak mat. Isu na laang tanapili akitagbalin anobyo. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Loisa nakkaw. Apayakas lanal pa'y ti abaga ni Lari Apimanaw. Awan pa'y sa nga pulo a minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. Namin adun nga daras nga pinaay ko nanang. Ngam pumanasyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay taadan kayan ayat ko. Ngamawan sa ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siya. Ay na, saan kumamatakas ta, anak ko? Tanay nagsingpot abaro ni Lari. Nagado, titalon kandingon na. Ay, anwak ngay data nga talon. Kan maysa. Ay, awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya, ti berbero kam iti may sa alalaki. May katlon ni Lari kadagiti agdatdaton kan kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanya. Insan. Ni, si kamot gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insan. Mana, sumra ka ah. Ni, apayakas na aday lumlum mga minsan. Ay, saan lang akasla? Talagang adda insan. Ah, asino? Nilari. Apay ngay. Kano nagsingput tupay ni Lari. Kan nagagat. Anya ngamin ayate di mo pangayatan kan kuana. Ay, no siyak laang tarman na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjeti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang mata nababad mat nga rod iti init. Tinapatag nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat kit di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklo adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatang. Di na kong sinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatang. Ay, nagsayang man. Sapay nagnina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alae mo. Sayang mo, noowan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo lari. Tada si daan mi kininanang ko no rabi eh. Imbag pa'y kan kanikaw, na nagsingput ka. Nung ni kasinsin mo, nagpintas nagpaisaw, nung suplada mo. Kat, siyak ngay lari. Sa anak ka di napintas. Ha? Haman, napintas ka mo, Nicole. Ay na lari, adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok may salaang a babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitang iti aglawlaw mo. Nicole, Maala, panawan kan lari. Tadapay papanak. Agyamanak dito'y natang nga intad mo Insan, nagwapo man di lalaki nga nakita kay sangot ti store ni Nana Marta. Ha? Asino ngay day ang lalaki insan? Diyak amo nga panagkunak. Tadtala nga na isarong na ito'y lugar tayo. Tadtala nga min nga nakita. Kat, Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am mo mat ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka insan. Wen ka di insan. Ngam panagkunak at adamot panaggusto na kanyak dayjay. Sa bali nga minti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin.
Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka insan. Nabaybayagan nga awan naman na kanyak dayjay. Isumat nga minti na kulit nga agsarsarungkar. Anya? Ala, katagtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am mo ti lalaki, akayat mo at pagpaaraman. Adda manan ijay sangot ti istorje nakita ko nga lalaki di namin sa nakalman. Sapay la ko mata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagon daway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta, adda ako nito'y sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading. Hello. At dagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Hindi yung umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Ni, ubiyang matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, naisarimadeng kamatang, ading. Kwa, mas dawak nga min. Han ka pa'y mat nga lakay. Ngam apay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa. Adda matured a boses. Ay, aya. Adagayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga menti matured ti boses na. Tauray dagiti kakabsat ko. Kastoy matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmatur ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adikan mas daaw. Ingam ubingak pa'y. Nasurukla at 30 ti tawan ko. Ha, kasta gayam. Si Kangay. Manut tawan mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmatkin ka ah. Medyo matur ti boses mo. Ngam ti tawan kin rupam ading. Aya. Han ko nga madlaw data ah. Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti tawan mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday ta boses ti pagsaritaan da ading. Anyat nagan mo. Loisa Manong, si Kangay. Siyakmat ni Renzo. Amom, Loisa. Nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-sudadak gayam. Ket italaeng anad da anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taad na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading ah. When 102% nga balasang ak Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak a kwarto'y jay cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Ah, kasta gayam. No ikan nakiti kong daway. Kaya't ka kumaapasyaran ija balay yun numabaleng. Akad, Arenso. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman ak, Loisa. De, Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinamnama asa nga ilimit, anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo katakteri daw nanang. Asino Arenzo? Jeka barbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya kamatan lari. Namin anon nga imbaga kahan kan nga muma ito balay. Awan matlang ti manam-namam kanyak. Dagulit kamat nga. Pastor kan nak kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kami. Manjak, yawid mo no kayat mo. Ibaga man niya ti kayat mo ibaga tapo manaw kan.
Talaga ka ding awan nam lamakan ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito balayan. Nagkatala nga ron. Naisuti ko nam ading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga ron Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Uwan, tanakita kon. Iso nga si Kalare, mangbiro kamatan iti sa baling armam. No kasta, mauding arudan da ito nga isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino day tay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, iso day Renzo, nanang. Isumot la barumanen arupa ati makita. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nan tupay, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangana. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak mango jero pa na. Agdat-daton ka di kan kaday jay. Awan nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na payla ti imay dito'y balay. Awan mat siguro tidakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day dya lalaki. Nang runa kat itatayo la ang makita dito'y lugar tayo day dya Renzo. Masiguradom nga raw, abaraw. Kat, isumate ko na. Ay na, Loisa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutan. Tumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga-ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon ta na uma iyay syudad. Kaya't na ti ag-relax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka. Amuam pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupod numo labaro, anak ko. Huwag niya, insan. Di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no pukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nanto pa'y. Uray di na puskol nga iming na. Kayo kayat ko nga kitaan. Kas tagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga rod. Basta nataar tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay, uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, Loisa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data insan? Agdatadon nga minilari kanya. Kadi mayat! Ngam, may na, apay pala nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, song batamon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga rod? Ngam, hangko nga pabayaganan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ni isong bat ko. Ha? Amom pa'y matan na imbag ti kinatao na insan. Katamamok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pa kaypot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sa bale. Huh? Nupod nung ay ayatin na ka. Apay ko mga agbirok iti sa bali. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray. Basta. Payat ko na sungbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlangan, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni Renzo, inarakop na matanan. Katagayan ayat tamutan saan. Uwan nga, baka makita na taninanang ko. Adalang ita ko sinada diyang agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana.
tinapatagdatan. Renzo, Kaano ngay arumwarta? Kanayon lang na di balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masulo no ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. unay datan. Sige, bayam, tano dati wayak. Ijat ka, tag kita ta itiruar. Wala, sige, namahag day ta, Loisa, mahal. Insan! Naragsan ka insan. Siguro, inaklon mo ni Renzo. Wen, podno data nga imbagam. Da kamin. Ay na, talaga di mon pinabayag ti panagdaton na insan. Kaya't kumat nga rod, apay-pay lang nga pabayagak ngay. Good luck nga rod Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsakyo kini Renzo, insan. Katsi ka ngay, inaklon mo nila re. Saan pa'y insan? Ni, unak man no agdadaton kanyam. Uy, ngam kunakkan ko na at tingitingin na pa'y anay bagtirik na na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta siyempre, napaaykat nga rod kan ka iti insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak, takan ka na yun ko idi nga pababainan. Iso nga si kanti lab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loisa, anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man ka ni Renzo, nanang. Apayan, manipod inaklon mo day chay Arenzo. Jak matan makita ti ang niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat nga may nagsipsip o ter aramidan nyo. Jak ngamin kayat tigalad day Arenzo. Nagatap dagiti mata na. Di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya atay nga ipagbagamot. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng natirupa na. Mabain lang mata. Awan tupay babain na. Amo na nga daak laeng iti asidegyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dino nga iti pangananta, Renzo. Makamu ka nagpili, mahal. Pasensya mo na. Ranay, nalipatak mo tayo wallet ko. Ha? Bayanan pa'y lang, mahal. Ta isin kuntukin katibay ko. Sige nga ron. Ngam, apay nga kastati itsuram nga rimwar iti dagos mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka. Naka-shades ka kan nakabunite ka pa'y. O saan ka siguro nga imo na ngay masidag kanyak tadtay. Han ka nga nalasin. Day talang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan man adagita tikit kita, Loisa? Agsapul takit din iti pangananta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamumatimbang nga dagay ang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasyak ti makaamuking ka. Ngam ni si kapay lang ti makaamu iti bayat ti check-in ta. Bayaran kanto. Anya? Wen ko na amon. Amon ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayalak tumig lang ko na nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko nung maamuan na datoy. Alyapoy ko pati maramidan na ngayon alpasag. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Agpapay sa Renzo? Wen, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, kat mayata. Kat no kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na sakbayak nga agdesisyon. Jak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Ay,
talaga matainsan. Una insan, kas di talaga. Naskan nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Aywan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang matainsan. Oh, kasla saan kamot anaragsak insan? Adala ang amin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Hanmat kay de. Masikugak matsan. Anya, kat, masapol nga rod amaya pura at ipanagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod insan, ibagak to datakan ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ni auntie numaamuan na dayta. Basi kung magkaya mo ti anak ko, paro. Anyat ko nyo ngay. Agkasar kayon Wala na. Nga may sala baboy ti maikarik Kaon pa'y ngamin urnong ko. Anya, Diyak maikari ti bongga kasar nana. ala sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot kadakkel ti baboy 4 months na pa'y lang nana. Utang ngamin dayjay. Mabain ak mga umutang idado. Ang mga nudya mabayadan. Ha? Bayadak tumot lang. Nuad na maurnong aparwad me no kasarme. Anya. No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyom insan? Wan insan ngam may sala nga 4 months old nga baboy ti saga nami. San nga balen tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami meten kinilari. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo insan. Kuyugan nakmad nga mang asikaso iti masungad nga kasarta Renzo. Ado pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng. Tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang iti balayan. Ala, di kan sumana o. Mapan ka no mapan ka. Taglaba aklaeng. Umadanin ti kasaryo kin ni Renzo, anak ko. Wan nga rod, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanyak. Batandak! Batandak! Ni, Sumartin ka! anya dajay? Ada pulis si Jarwar nanang. Ala, pinusasandamot ni Renzo, anak ko. Uma kayo, intayo man kitaan nanang. Sir, apay nga pinusasan niyo matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sapulan mi ti paglimlamangan to'y nobyom. Loisa, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Katagiti wanted nga agduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kahit nga sa wanda to ngay. Loisa, awan basol ko, Loisa. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga iso na ti sapulan nyo? Baka sa balingay, baka karuprupan na lang ay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang narigat ang malasin. Ngam iso talaga. Aniya! Ay naman ng Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid manin dito Pilipinas. Wan nga rod, aning nag-awid akong makabanog matag obra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Ti pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturong. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat ibinti nag-abroad. Ngamjak na anusan. Iso adya akong nagren-renew iti kontratak idi. Ay, wan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinaagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, tamo, kada balay may nga sangpatak manipod abroad. Taka na yun ti pauit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangpatak. Anya,
Nangus-usaran na ngay iti kwarta, Manang. Imbis bisyo na. Masursuro na nga ron nga perme. Imbaga tahang ko nga impawit amin nga kwartak. Ure kas ano kat adalat tamot na iduldulin ko. Kat nasayaan tadda na ilasin mo a kwarta, Manang. Awan nga rod Katay na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpakasi akman kanya, maning. Ay, ito kumapay tawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan mi pailangan niya. Ha? Kato na, Manang. Awan problema iti dayt na. Ngam ano san tayo tani. Saan mo't adakkel to'y balay? Wanahan nga problema data, ading aning. No kayat mo papintasan tayo, siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka, Manang. Tano siya, awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani, amo mati kasasaad ko. Siyak amang isaksakan ka dagiti dua nga anak ko. Taamo mat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon nak. Maawatak data. Iso nga ron nga tulungan ka, tamas asya na kanyam. Asino ko mga itag tinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mangan ka mata. Nagsamit. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. Patamumat nga paborito te kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no. Kas dyan nga ang gubobrakat dahito ti pamadput ko. Kasla nga mabangbang aran numang mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mangamin nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pagit akong akanayon. Unay ka to'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kon. Ay, anak nga kay Kiliten. Angay, taro. Ayun na. Si Mangput ka maggaya man Fatima balasang ka. Kaano pa si Mangput ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo Pasensya kayong taang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't ngagsalsaludsaw diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaaway. Wan matkit dia, ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idi nag-applyak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray peska o no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Ang aunala siguro mo't abalasang ka. Ay hangang lang dayja tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit diti babaen da. Napuskol ti rup-rupada. Mala, bay amidan Fatima. Aywan, di mo't naggapu kay di balay da aning akabsat mo. Ay, wan, apay aya? At da ni aning ijay, pasyar kuma. Ha? Wey, kurso na dam jakabsat ko, tata. Wan, hindi naksamag kayat. Maikatlunday ti agundaway. Panang sarungkar ko na. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng? Kandakkel je balay mo niya. Sakto laeng? Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gamin ng asawak. Sige, aramam jak habsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na nasingpat ka nga lakay. Kan nalawati dagam.
Pakakitaan pa ni aning iti kasla kanyam nga ay. Swerte na kit di ata kurso na dam. Agpasalamat kit di ata kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay, boy. San alapod na ita, Fatima. Ibilang ko, kas pudno nga anak dagiti anak na. Ay, mayat nga ron ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad na man nga ron, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adang amin sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi nga package. Kat si kalat na amanang, si kati ag desisyon, kasi kati akin kwarta iti maaraman. Wana, ag business akman itoy. Aglako akiti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. Nukas na, ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate, manang. Wana, imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, un gayan. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ha? Awan iti panunot ko day manang. Uray taadan doang anak ko. Tano makirelasyon manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nang. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Jay natanganan ti kitaam. Jag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag kong agar-aram ka nun itatama do kanyam. Ha? Wen nga ron. Laklakayan mo't day jay nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni tatama do kat nalawa jay dagana. Kandakal jay balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpirm ida, kadang ijay babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa, mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungot ilalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyon manang. Apay ngamin nga dagiti tatao ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiin Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang day jay. Nawampe asawa kakat agpaarmakan yan ha. May mayatila kay nga karelasyon aning. Uri agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadungo tila kay nga karelasyon. Kanakang ronaan ti amin. Nalawa di dagana. Apay kasla idildil mo dya kabsat mo dyan lakay nga gar-arang kinkwana ba kay? Babaan na ka dilang, Robert. Napintas mo't na ito nga wagas ko. Tap numapan kanya tada ito nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tama bisin akmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aning, alaan nan isudang agiin ay balay na. Kadda tati agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Kung nagpaiso niya. Bili baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat siyempre tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may mat datoy. O na, ni Aning tinangi patawidan dahi ti daytoy. Ta iso ti buridag. Ang nga mabalin data. Han nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikarikin ka. Talaklakayak nga dayong si ka Aning. Ipalapal ko lata, to'y ayat ko. Parang si pawam lata. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak naminan kadagiti lalaki. Sa bali akadakwada Aning. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado. Ay ayaten ka Aning. Ano?
Tapanunutok pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At namak, aneng. Haan ka man mat nga kundi pa kipot si kaaning. Apay, nasinaw kaya nga bala sang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Iso nga aklo na makit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi dyan anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado, Manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jero pa na Jay daga na ti kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang. Sige kit din. Aklo namon. Tani. Han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. Ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Ngam siya kinang ipatawidan day dinanang kantatang, Manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Ta si kalang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da dyan nga naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ka, Manang. Basta family house datoy. Katangay siya tinagastos para itipan naka-repair na bagekon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang da sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin, Manang. Iso nga ron nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit, aneng. Di ka matanagan. Tanuawan pa pananyo nga agiina. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan, Tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan-ayan? Mapay nga agnaid kami ijay. Aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yo ijay balay ko. Ala na aklunan na ko. Di kay tupulos baybayan. Promise! At damat nakakita ka daaning kan lakay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Aya, kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga roda na kasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nang awan karbangan dahil ito'y balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana, nga awan maramidan na. Di bale, tadato'y lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanya. Bagay na ti daduma. Kat nungay asawaan dan kaya kabsat mo. Kat mayat laon hay Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ijay balay na. Ne, anyat gagaram apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakil di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay aneng. Pangasem. Saan aday tati gagalak, Manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? No kasta, talagang asawan na kan. Wan, Manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agayan. Bayat nga minti panagden namin kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti duwa nga anak ko. Kunak ngamin kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga, dibak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumaon ka ditan na Fatima. Aldawin. Kastalata ka din, daramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam.
Amumat nga madmaditirek nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mauawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Unro. Ay, atan sa mo tun sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsotak nga kan kanayon. Unak ngaming agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ro din, tadapapanak. Papa naman nanaya. Kuyugan nak nga ron nga agpadoktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, dagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak, numalpas ti check up mo. Ipalugan kan tulangan iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pagatalan nyo anak ko. Agyaman nak, tatang. Inkaya ban di adi mo, itulod kayon anak ko. Wen, tatang. Mabitla nga ron. Siya kung timang itulog ka dakwada. Tapno makainan na kamot, amado. Siya kun bakit? Tama banog kang agbaneho. Isungarod nga insuro na kaagmaneho. Tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya kun, sa nabalay, si daglaang ti pagadalan da. Agyaman akmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin na amado, Agyaman nak, tadimtang kay ti Biag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panak asawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasang bayo iti Biag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan akman nga ron, daidagas nak ijay ayandaman ang Fatima. Nabayag ajak nakita. Inak kumustaan ti kabsat ko. Sino data? Siyak daytoy manang. Apay, di nak makita? Aning, imbag man tayo maya ka. Ayawanan dya kon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapoy ti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak idi, inikandak iti agas nga nabayagan nga insardang kutawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay Mungay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Diya ka muno ayan natantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapanta iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y ti Biag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam. Pakawanan na ko, ma. Ni, anyat ikidawam iti pamakawan. Pakawanan na kata nagbalinak nga agong nga kabsat. Inagumak jehang ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matindi nagbambanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duam ditoy. Ay, mabay na kay jay asawam. Kabaalak matkiti nga asikasuan ti bagi. Kan saan nga balitaan na nagijay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matkiti tultulungan ito'y Ala nga rod, ngam no talaga adimon ka ba ilan ti bagim, umay kanto alaan, tayawid kan iji balay mi, manang. Agyaman na kita kinaimbag mo nga kabsat, aneng. Isu nga napintas ti Biag mo tatanta,
nagmayat ti pa nagpuspusom. Rudiang, kwarta man lakay. Inak gumatang itinaimas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso tiga tangak. Gumatang ka man nga ro iti pang pinapaitan maring. Ken gumatang ka iti abasto tayo ti makalawas. Sikan ti makamo no anyat gatangem ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga Rod, si Kati Matong pal, Rudiang. Ante Saleyang, mabalente umutang iti makan ito'y pakanam. Ay na, nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, mareng. No kaya mau, ag sublikan to intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga sidaan, ante. Ada, saan kami amay ibusan itilako may ama si daddy tao. Sige nga Rod, ante. Ada pa yung nga Rod papanak niya. Apag isunton no madamdama. Basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Alala, ag sublikan to intun madamdama, kaanakan. Uy, kakay. Kulayang man diya to buok ko. Ala, katno kakulkulay laang day tabuok mo. Awan pa'y makalawas na palabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan no madadaal ti buok ko, basawul ko. Hangkamat nga pabasulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buok ko. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat deta nga kulor. Anya? Ay, saan na makain na to'y buok mo? Ag susukat ti kolornan. Kaasimat. Dry launa yun to'y buok mo. Saan nga balin basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-lati. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo. Di nakpapabasulan ha. Un, danag mon aya. Sige na, kulayamon. Ne, aduman ng tilakom nga daing ita, Uncle Islaw. Ay, wain ka na kanta. Simang patang iti order ko itayag sapa. Ay, kat, adamanan nga rod ti mautang kon, Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na. Mangpili ka nito utangam. Ay, yaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti, utangak niya. Mabalin, sagdudua nga supot. Nakita na. Makamuka ka na kan. Nanang, buludak man dya talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangan-anwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na, buludak dya biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabiit lang nga raw, anak ko. Deta, naiplastar kon ito'y biga o dagito'y dayang nga inutang ko kini uncle ko. Kampay idi. Siyak tinang idaeng kadagito'y. Saan nga madlaw ti hasawak datan? Tanala ka nga mamat pati dayjay. Amin nga ibaga kat patpatian na. Dandanin sumangpat di asawak. Iso nga agawak nga ipapudot to inutang ko nga si Danme. Tapno kasla kalot-luto. Ngamnahan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamatan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Wain, awan nakataktaga ka nagawin pa kayo. Yan, nagpanglumot ng tilot-lutong ba kayo? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron bakit tanay. Makapabisin mo talot-lutuan. Maring bakit? Awan mo't karga tayray. Kurak man no nakitenda ka. Ay, inidap kon jarep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi ti pinaling kayo mga. Dagi jay daman ne. Makitam dagi jay nakabigao nga nakabitin ijaro bayan. Indayeng kon dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya.
Adi pasag adaeng tisid-sidaan tan bakag. Katalaga nga kastalakay. May mayat ka kastatap no makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mo't ajerefta. Nay, sa bali man ta kolor ta buok mun maray. Hapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lati. Ede, nakarkaro day ta grade nga yung kolor mau. Apaw, makasisirap. Madiaya, ante. Nagalas. Ay maya mula tayo natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo apagay day ta? Kwarta man, Ruding. Inak makitsindya. Sikay, ta adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyo, ta napukaw mo iti martilyotan. Jak ammo no dalang bulod. Jak malagip. Dahito ti igatang mo. Tay nangin at igatang mo tapno natibker. Oh, dahito mo ti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakitsindyak lakay. Ta ilakam kunti para next week. Alang aron. Oh, atoy bakit? Anya, pabaliwan man ng tikolor ti buok mo, Maring. Wenta nagmadimat datoy. Hangko ka numat nga bagay. Pabaliwak lang iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsin ta buok mon. Naparigat mo na yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, numadadaal tibok mo. Siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung naktibayad ko. Ay, manjak, Maring. Urayan niya ti bagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno lumamuyot kan sumilag. Ay, sige man nga ron tani. Nagsugpat ti buko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan na kat kukwanak niya kan agfoods paak. Antid na, umutang man iti si Danmi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasigmut nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, maray. Ay na, di balita nakabagbak ng kabango, ante. Share your blessing nga ron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kas kada kami nga awanan. Nang ron na kada kami nga kakabagyam. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na kun kaya. Mang tadmat ang ambasit is sweldo na. Sige na, ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Alang araw, mangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga kwa. Dua nga order ita adobo kan. Dua nga order ita bukal ti munggo. Nagimas matalinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangan tani kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Hala, mangan tangarudan pa kayo. Ano, nagimasan tayo bukol ti balatong. Dagon, tayo impagatang ko ang martilyo nga. At amot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat. Naibus tila ko da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga rin ti igatang mo kuma, ta siyakton ti gumatang iton bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro di lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka, Maring. Di mo ko na, pasukataman ng tikolor ti buok mo. Haan. Ada ko malang ti damagak. Anya day ta, Maring. Kwa. Ay, ada mo nga agsimsim pa iti kiday. Kaya't ko mga papos ko lang dato'y ta nag-ingpis. Ay, kadado
Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami diti kasta. Kanjay agi sa extension iti kurimat-mat. Adamom? Kamahalan na nga arami din dagita. Ta, kastang ruti trabaho di kayim ko. Ay, sige man nga rod kakay. Ay, nangay nga banda na jay. Dita banda, ti pagnaam, dita. Sa kanto, agpakanawan. Kalpasan na, agpakanigid ka, No, ada makitam, agasulinaan, agpangato ka. Sa kanto manen, agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati kawak. Ay, Hangka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman langan. Mabiit lang nga rod. Taala, ti cellphone ko. Hello, ante. Na. na. Mayat sa tial daw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, kumaykan sa di agbaya din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay ko kit dinayunan dyan utang ko, ante. Anya? Ni, kalot-luton sa jadubo nga si Dayo, Pautangan nakman oray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakanak. Agbayad akto, ano agsweldo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utagam kanyak, no di ka pa'y lagbayad, Wen ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo, kan may sa order nga munggo, kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan la kay tani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumat ta putahe ti sidantan pa kayo. Wen atap no mabsog ka. Agpanak ka nga mangan niya. Alang aron. Makadlawak bakay. Kasla umad-adumot kan tilot-lot tom aputahe. Wen atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas pati panagsubalit ko iti kay naanos mo kanya. Angam nay. Nagpakulot kamot manan pa kayo. Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali tabagbagay ko? Akan apay takiday mo. Kasla pimuskaw. Kan oret ako rimat-mat mo. Kasla imatidog. Wen, pina-extension na nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no. Hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit. Uray anya pa'y tagbalin nga itsuram. Ay ayatin kalata. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka nga asawa. Basta. Baybayan na kiti kayat kong aramidan. Tapakaragsak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumanayo nandiya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng, Ngam di kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga main adi ka agluto iti sidaan yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa'y ngamin kwartak nga pagpalengkek, ante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nagbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan kanakan. Sapay lakuma, tamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, mareng, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wan, Auntie, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawuna. Anya to tagam, napag-isaw. Ano pa iti masida? Wan nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante. Sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga laki iti pangitik autam kaanakan. Wine, mabit lang. Thank you, Auntie. Ay,
Apay, te ko na dadya nga Auntie Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utanga. Nag-aduda nga mabalin nga pag-utangan. Adu ti Auntie nga, ada pa ka na. Iso nga makautang aklad ta. Tatang, hang kayo nga rumuartad ta? Saan? Apay ay amatay. Ibatek man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog da ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito yung amin number ti balayo ti nang i-address ak iti parcel ko. Apay dito yung ay. Mabanog ka pala ka umay dito balay. Basta, diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana ngamin amo nga ada parcel ko. Ay, wan, anyat si tayo. Nakaparti akit ti pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakal niya pinartay. Inyado ba? Ay, mangtad kayo man ta, pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Ay, ikalataba nga alan, anak ka. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Mayat ti pan nakaluto na. Kastoy ti pan agad adobo ni tatang kay. Ay, ay, uwan na. Uwan nga, Rod. Nadla ko matgata. Ala, mangantalata. Ay, wan, no, nagswildo kan kat itin mo man kanyak nga nagos di swildo. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado, ba't ti simang parcel mo, anak ka? Katlay, kurang di bati mabayad. Binayad ak pala nagiti luma. Ay, wan, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Rasuro ka 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagaduk mga milyo in order mo. Kanya nagijaya. Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukata kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong tilakaw ka na kan. As makita mo, awanan din naka-display si daan. Hindi pa ilaaldawan na boss. Ay, ka man padasan kandiyan tim nga idna. Mga no, adupay tila ko na si daan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay. Jakman amo, ante. Imot nga min dayjay nga ante na. Ne, akin cellphone ni agrireng, ante. Ay, tay cellphone ko. Ang mga nutay ururayang nga awag daytan. Mabitla ang maring, What? Ay, sige lang, ante. Ay, kas ano nga tadato yan ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ne, at damat nakasupot nga masida ijay lamisaan. Agduduman sa pa nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita itilako da. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Ngala, umuna ka na mangan bakit tanay, napsugak pa. Nagpamirienda kami, ti may sa katrabahon may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Napsuga ka talaga. Rudieng, agrihin ka man. Rudieng. Apay ba kayo? Nagsakit uno na ititian ko. Maulaw ako na magkapsutak. Anya? Apa yan? Amang ano, danay kontra akin nan mo. Itaray na kay ospital. Diyak kaya nga talaga. Ang kapsutak nga pirmi. Sige. Mabit lang nga rin bakit. Maring, ada ka nung nakan mo adandani nakatayam. Ada ka nung paunog mo anapanglas. Anya? Anya ngay nga tadagi dyan nga kinan ko.
Anya nga'y tinagsakit ang titiyan ko. Kunam magtakalot-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh. Amang anuhan nga dagi jay. Ada pa'y siguro sa balingan nakan ko. Naimbag nga oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan. Aday di balay da katugangak. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan me, iti gagara me. Tadi na kami mulapat-pat dyan, jay asawa, baraw. Ha? Ala, sumrak kayo pa nga ron. Rodeng, adan samat ka no naggapoy ito'y balay nga duwa nga babakat kan may nga. Owen! Kau may dagsing-singer iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam nagiti sinsindata. Pinagmamaat mo lagayam ti sweldo. Ay, sorry Rodeng. Di bali ta agbalbaliwakon. Hankon nga ulit ang dagijay. Talaga sa anag. Tamani po nita, jakon itod ti sweldo ken ka.